Mamenda was said the biology brain Xposed GH. A queer been when ye na, and then so made all call Ajagurajah in Semu. Yen na him say Ajagurajah or ne or sebo or more I can see be pa I more day or more train tarrier. It's a fashion, it's a calculation. I still now more that so good competition so but also boss say wow be day wow be joining no wow be to me address ye wow be to me I fashion ye no or be my 100 cities into all day 1,000 cities in a day is so still na challenge no a day e da so a koso it will bet me a day a joining na ene no assembly and a day e pia bonten abase sofu bi e na akoka say Ajagurajah say no once or ya sorry or ye no once or kafufu na or sound kwine no yes na answer money didi one who saw money aje come on na ene abepia bonten say eduane na oye no say odi eduane ma no odia wu dia chasa wa eden wato okra nti wadwin nyina ebe den ebe kwakodi ne so medafo mi wo video bi wo ho mpese ko hwe video ni ba nsama na sofo na ka se de eduane ne tie ni ade mpese ko hwe video ni ba ne ye ba ye beka mu ase wo ha se won ku mu fi wa ku mu wontimi enrich wo de sent wo se ku fo bi fo abra o mistake mi kwa na me na be ha me ameku o cross 1 2 3 na me na be ha me a ade na o copy Ajagurajah ade na o copy no Ajagurajah bi ni wa o ya me pe mi no ku nipa se de mo pese o mo kire nyina ne se de Ajagurajah sorry yeri bi pepe na se o copy no o de bi pese o kire bi na o copy no ye copy no na me copy no na de o ye no me nya bi na de ono so bi enso me no so nya bi nti mi hu na de bi a ma copy no de bi nsi wo ni Ajagurajah difference be ni wo oyenna sunsum djuma na na ba obi a one kwanya wonam so ko no che adwane men che adwane se bia o che adwane amanfo ni ho o de bi Ajagurajah media ni hu ni jaaw na ye se o star na ya ni di ni bi nti no mo kasa o copy no media na hu no ade na Ajagurajah eno adwane ama amanfo adi na o keka se omani monyam no oje enye papa ni ade ya na ma yakuna mabosom yendi ya na ma yakuna ma spirit yendi na ntwe full complete was a form wa se obi anwe nti wonnam kofo camp na se wodi adwana be very careful woda ache na ehwem ojiri se wo impact kese pa ya agada wo mo menti ho na se o when the last time was sikani bi ato party di adwana bi da me hu bi da ni very good it was secret yeah jemo shebre kakra ya tap mo blessing yeah Friday members no more we say him no apart from they know what didn't want son of room when obeka say from scratch na mpeja ha no e bia no mo media dancing ntia ye wonye ska no abo no ho ban so what I say the all fefe ba no o de hwe sorry nim na hwe spiritual centers nim when no betimi aka say me scratch we na ma me ye but they wo gina ye ne so wo ho ban na modie ya mu ye sikaduro for occultic ana say illuminati ana say henfo ni society yes enye sikaduro nyo occult je society mo ye de o ye boanko for ye sayare o kasa mo boanko for asensen ho problem bia obi a physical self personal life personal issue yale bia na one thing about hasen say hwe o ma o mo twa free and jiska we try show free and jiska obi ba ho no mo a no twa e free o twa sesen e try epilepsy sayare no okay twa na no be huru obi so na nka kwa no obi mu ato no wo ne nan and e free and jiska and your obi jare sa on fan mra free and jiska mo friend number ne go screen so yeah mo fan mra free and jiska ye hwe no for free ye hwe mu ya de wa bonye se ba se dey try for there bofo ne say yare ya den no eno na me nyema nko for free na he say we HIV adru by your position ye hu ye na ba bonten ya de amanko for 6 mo ho ato mu ma brofo no kra pressure wo mu arochi we say ho he fa no munye adru ba ya bo mu no so mo ntwene ankasa emfiri epem HIV AIDS ankasa HIV AIDS adru na ankasa yare na so mu a na odi adwendwe no awu no na dru wo ho ye wo dru now can say be say o see ye ye bodi ansa na ye wo chirim kakra modun kwa wo fe baby e fro kadadwen ya o metu sun sorry mo odi for ba na kacha me mamesa kra na be wo no o ni petit true but o ba obewu asan akọ
obesan baby oba na oba no on tena obekọ da we na bema wahye we na bema wagye edi ti me first come na me wu na yekosie no me nyini me nya bebe 5 years kra according to me mama ene mama say makwe wo mama so yeah me second birth na ye me a nti ade omu ye ya o san de wo me a no metimi a cho ama obi a wahwere ne ba o person wo sa kra na on kwe the same thing to boss na mani si ye bi me ye wo me me a reincarnation me a product of reincarnation ya wo me no kre me a product ya wo me nti wo wu akwaba ma wu asan akwaba 2 ya wo no ane eti wo mama so se mo he so me bai na mantena okay me ma me nyem no na odi fo ba ne ka je fe na ma me akwi ni aye kodu nkwa kadadwena ba kwa ko hwe no wo okay yeah ba story no ho yeah me first come in picture ho kodu nkwa kadadwena so ko ma me akwi ni na so ko ma ho garden mu ko aye ho me ma me nyem no ka sa ma me fe no oyo hema ntia fe no hema ya osi oso hema wo be wo brimpon ba kwa na be ko mensu wo be san wo ni bi time I wo me first no na me call me crate no omukosie me ne ma me sa makwe se nya ahyenso de hwa kra na me ka so be san ba bio no ye wo me na san ye me a ba san ba bio so won kire mu ho nse different me dey ni buy me dey ni bi san ye wo me abreben na hu say like wutimi ema bbc like wutimi se san ma wutimi yan sanchene abreben sa ta ma me hu a chede no na me obe fanse 10 years mu ho because na me hu niema ni ni pe hu na me kan so a na ese me nka no kre na esi ese obey akoye be fu nti me fie no musro me that time hu se metimi because ade asana amomada no omomo wu fie ho nyina ba fie me edi agro that time se ekurase gate so ubi a twen omo ubi a dede won so obi a nti obi a so de me nko na me dey me sorry e kwa ko na mfie ho di agro no mama message ade tia na maka nti memi time no se o ubewu a minim ubetu kwan a minim o be bofo ma minim ube peja minim ye mama message ni se hwe nipa aso mesi se ni ba beto no ka kire no na omukọ ade tia na maka kire ma me se he kwan no tum nti me kekan ya afedie na edom ne tension na ba me so hu hwe fa me o ediom de ma me no hu hwe fa me o ti me fiu Odi na se ene ma wo ye wa na enye kombi na de o ne mum no eye tumi bi a wo no but trace excavator for 5 good years na some of despite media for me come 2012 na me jai to 2021 nti e come na dem way okay come on dem e me talent am use asemi de emodu se la obi a wo na ma na kwaba ni ade ma me musa o se eye adifu a wo Ghana no uhu omo se ebi nye ebi the demon ye ejuma ebi so the angel ye ejuma but one thing is the demon ye ejuma no ni problem the angel so ye ejuma no ni problem ye demon na ne ho mfa so chen angel na wo angel na so mfa so chen demon demon just ade ayenye demon obi an ni suban e na angel so obi an ni suban e sa na tie so obi use demon and chese wonye na obi so use angel a chese won so ye de eye e sa na tie nti wo die na use mi so cedro ano ye die cedro ya bofuku ahon bebre angels bebre o makan bom angel bi an so woni demon ne nenam nti wontimi obi eni ho o chega no betumi aka se me de bofo wi e na ye adwuma ye good abra bofo ni demon Michael demon eni Lucifer Gabriel de eni ye fe na mamis Raphael de eni Asmodeus Asmodai nti demon bia Afros no faris ne de eni me can drama list so what I say me can drama say angel and then demon ne Afros no faris na so fu bi boy na o ye demon so no moja so fu no moja there be demon no ope moja nti say program be say ya de hwekwan no so last year me ba na enyem bi ko so na pan bi frame say ade we bi nsi ya da me say wait nya botre ade we ni we na ba mantem ha say nti de fa we de no e fetwem so de won te hwe yen hwe de be sensi de be san ko next bio afi nso say o san hu yes anete ope moja ope onom moja butu but the here ne say why wa pede ahe de
amount ni pa bebi akwa ho beto bi aye dey ko say e boss mo kra na ho beto wa ko sanity it's be fan sesi ano let's say odi obi ma outside na obi ka say asofo mo Ghana ene mfa say akonfo mo Ghana ke hin na be so jese onko akonfo no di bintia akonfo no akonfo de se konfo ye chiame e ma nsuo honhom fem eni kru nti oni mi se honhom no ye dey o yisu ba asofo be ka so o yisu angel ba na demon ankasa ye dey e hye ho example say oba me side na say ye kunam de aye aduane na kwan fa so kun aboa no wa hu a mendi ba o ja oni ye kuna ye fa ne ti a mendi sa bo hobiem say oba me side na ye kunam ne de nam no ye aduane a na say wa hu kwan fa so kun aboa na mendi ni kwan say ni pedi si ye kun aboa na ye fa ne ti e fa ne part free man sa nam no ye ndi wo be kun aboa na mo kun no fully ni nyina ye dey eye mo dia na say wo sorry say me ko akopa nantwinam kakra abe fufuo dia jaja nye kra intini ya say nam wie nye no eno so ntrase won say wo be ko ba bi mo kun sa amoa no ebu wo ha oho na be so man de wo ma kun ni ti da ho a ye dwam dwe oni wo hu say part nye dey egu so what they say ba sofo de part be bia ritual they say the 31st no abo ni ti ni ahye na da ho no bod ni nya na hye fom na nkofo de e bo so mpae no sa nam no wudi a ye tapo blessing ti hwit odifo bia ni wa o ye party o ye de odi bi because society no omo o time a omo ye rituals sa time of rituals ni do a e bia o so onye nipa bia be say so what they say I mean sure there eyi ase adwane kra enye eyi ase adwane nye e bia yesi me mfe nipa be 10 mra okay even na me kofa sa nipa 10 no o ba be wedding o akosi me onwan tu o miniska ba age nwan tu no e fa ye adwane ma hoho mede o mbeba sa nwan tu ni na me ba be fa nipa na free nti wedding na se no me wonipa be 20 ye dey e wo ho me wi ana me ko eyi ase o won so je na mwe fa ye adwane ma wahoho na no so matie esi because me wo agenda nti a me che nwan na ma no eyi ase outdoor food na wo problem eyi ase aduane in that engagement wedding that outdoor program o kone ase eyi aduane stay away from it men di nfi kro apa menje boys na come di omo you can say we omo before very good why na wan me a ye benya no where come don na benya so wo frefre nti beje sa na tie midafo video no ene yeko share no wo hwe sofo ne nsem a oka e patre say eduane no a Ajagurajah de bia odi sika ne ade o say omutumi ku nantwi be tere ni ade kra nti me kra ye mi hu say asori ba ko pe de bia mo be eduane de bia mo ba afore eduane minim say bia omo na agigi sika no say efi Ajagurajah botomo se danyo nti eduane ne de o say wa obedi bibia no wa ye den waton wo kra e de amasa abrante no nti e kire say e wo say omo ye de omo twom because asori de nka fine wo mu say obema wasori members eni agede nanso enye ekwan we so medafo obetumi a share video na mame na wa ye den wa comment na wa like ya mame media ne ekuya benewa makram